dantza taldeak dantza munduan berritzen jarraitzen du. Eta honen erakusgarri, ikuskizunaren bigarren zatia. Omenduei merezitako agurra dantzatu ondoren, egingo dugun koreografia, zirrara. Algara Danza Taldea, además de fomentar el folclore euskaldun, sigue innovando en el mundo de la danza. Y muestra de ello será la segunda parte del espectáculo, donde después del merecido agurra a nuestros homenajeados, bailaremos zirrara. Zuekin, Algara Danza Taldea!